Sahajang semua ngalit-alit teh. Om Swastiastu. Mangkin irage jagi melajah bahasa Bali. Alit-alit teh sampun sayage buku lan alat-alat tulis nih. Mangkin irage jagi melajah dedemenan atau kegemaran. Tur geginan utawi pekerjaan. Sedurung melajah ngiring irage berdoa dumun. Inggih alit-alit teh sampun siap nggih. Napikeh sanimadan dedemenan. Dedemenan punike hobi utawi kegemaran. Sakadi megambel utawi menabuh. Ngigel utawi menari. Megending utawi bernyanyi. Megale-galean atau permainan gobak sodor. Main bal atau bermain bola. Ngambar atau menggambar. Untalan tali atau permainan lompat tali. Dan masih banyak hobi atau kegemaran yang lain. Alit-alit teh dados maduwe kegemaran sane melianan. Maksudnya, anak-anak boleh memiliki kegemaran yang berbeda. Dedemenan alit-alit teh sane paling akeh nike ngigel. Yening alit-alit teh jagi ngigel, nganggen piranti atau peralatan. Sekadi kepet, kipas, senteng, utawi selendang, tur sane lianan. Yening alit-alit teh jagi melajah ngigel, dados melajah ring sanggar tari. Anake ane demen ngigel keadanen pregine. Contoh igel-igelan sane wenten ring Bali, wenten condong, panyembrahme, gopale, tur sane liana. Sampun ke alit-alit teh ngresepang indik ngigel. Selanturne dedemenan megambel. Piranti anake ane megambel nike dados nganggen kendang, gong, kempul, tur sane lianan. Tongos anake melajah megambel ring sanggar tabuh. Anake ane megambel madan juru tabuh utawi penabuh. Nike contoh dedemenan. Nah, napikeh tetujone irage ngelaksanayang dedemenan. Apa tujuannya? Kita melakukan hobi yang kita miliki. Sane kaping pertama, nike ngae kenehe liang agar membuat hati kita senang. Sane kaping kalih, apang bayune status seger utawi sehat. Agar badan kita menjadi sehat. Karena hati gembira membuat perasaan menjadi sehat, badan pun ikut sehat. Sane kaping utat, mangde irage liu ngelah timpal. Yening irage nyalanin dedemenan iragane, makuweh irage maduwe timpal. Saat kita menjalankan hobi kita akan bertemu dengan banyak teman. Hobi dados taler anggen geginan. Tapi nike geginan? Geginan nike pekerjaan. Contoh, anake ane geginane memula padi madan petani. Anake ane ngubadenak sakit madan dokter. Yening anake ane ngajen murid melajah madan guru. Alit-alit teh taler maduwe geginan. Alit-alit teh geginane melajah, adane murid. Nah,
uning ke alit-alite murede masuk nike reng dina napi sampun ke alit-alite uning adan-adan dina mungkin ibu jagi ngenalang adan-adan dina atau nama-nama hari. Minggu bahasa balene redite. Senin bahasa balene some. Selasa bahasa balene anggara. Rabu bahasa balene bude. Kamis bahasa balene braspati. Jumat bahasa balene sukre. Sabtu bahasa balene saniscara. Nggih, alit-alite libur ring dina saniscara tur ring dina redite. Sampun mangkin nggih alit-alite uning adan-adan dina. Geginan selanturnyane koki. Koki anake ane geginane ngai ajeng-ajengan. Tongos anake ngai ajeng-ajengan madan pon, pewaregan, atau dapur. Piranti utawi prabot sane wenten ring paon, peralatan yang ada di dapur contoh nih, wenten penggorengan, wenten tiuk utawi pisau, wenten lumur utawi gelas, wenten sinduk utawi sendok, wenten penyikihan utawi parutan. Tur wenten malih perabotan sane liyanan sekadi panci, piring, tur sane liyanan. Nah, sampun alit-alite melajah inik geginan tur dedemenan iring makin melajah megending. Makin irage megending mare bangun. Bangun. Mare bangun. Engalin masuki. Gigine pangkedas. 5 batin. Kuping lan kukune. Mese baju. Ngasti tiang widi. Tunggu 5 pamit. Tunggu 5 pamit. Tur berjalan masuk. Mare bangun. Nah, anak-anak dilatih bernyanyinya ya, biar lebih banyak lagi mengenal lagu-lagu Bali. Kuping lan kukune mese baju ngasti tiang widi tunggu 5 pamit tunggu 5 pamit tur jalan masuk. Sapunike pepelajahan sane kaicen sareng Bu Guru. Dumugi alit-alite statekena tur tetap semangat nyalanan melajah ring jumah. Matur sukseme. Om Santi 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 Om.